Sex money. People bantu bakuru rero. Yo mandi mbe yeske sogis money. Amasogisi y'amafaranga. Sogis money. Dutangira. Sexy money. Nyitu y'abatindi bose bamenya ko amafaranga avuna kuyavuna. Money makes life easy. Mafaranga roshyuza mister. Money makes life. Nimukabone Sankara nicaye ku ntebe yikaraga mwicaye ku mbaho nta mafaranga mbarusha. Easy. Without money, life can be so easy. Kandi utayafite shaka kujya wabuzoro. Hey. Money has got a sound of silence. It speaks inside of you. Mafaranga ntago avuga kuvugira amahubwo. Speaks in some kind of silence and speaks inside of you. Money. Yakunda amafaranga yanjye utayakunda yamerezana imbere tugiye kwashira gasaje utayakunda uzuverise. Money, you are my best friend. Buri inshuti magara. Money, I can be your boyfriend. Nakubera umuhungu w'inshuti. Be my sweet girlfriend. Bambera umukobwa nkunda. Can be my. Na amafaranga ari marataka abantu bakuruta yakundanye na yantere. Money, yeah. Money, my baby, don't let me down. Wenshira hasi. I've been searching. Gituye hasi 10 nyakupa n'umutindi. Hari imbere tugiye kwashira gasace utakunda amafaranga veresa kwa Sankara. Ntago nyakura ariko nkunda abantu kuyerusha nkunda abantu nta mafaranga nkunda njyewe. Me love my money. With money everything. Me love my everything thing. Me love my money. Wa maziyahure. Ari yefafta ari cyo bacukuye vuba ugiye wagenda ukiyahura biroroshye. With no excuse, Washington like said the good night. Elite Films, Good Life, Washington thing. Bana bakuru tugiye kuri filime ivamo dukomeza nindi jamo dukomeza mvamo Yanga ajamo Junior ajamo. Jotampuri. Abwimba iyo mvuze ibintu kongera ukansubirisha ubushaka mvuge ngo iki biranambabaza ngiye iyo mvuze ikintu ukansubirisha kama unipende sweetie cyagitini ni Diamond gifite imisatsi nk'iyanjye kimwe cy'Igitanzania cy'ibyinyo bibishinyitse biranandakaza cyane arakecwa n'uburoro andusha uburoro nta kindi yarusha Diamond rakambirwa andusha wamubonye wandusha wamubonye he konje mbona ukirirwa mbona wamubonye kama unipende sweetie nendo utazankunda no nkunda mugenzi ucyo tankunda rwacu tonjagala ndakwiyamye nyuma bamba bari ukapfa Sia wizo kwata Omuhiji mucyo nyakupuriye umuhiji mucyo cyama cyaranje koresha ikoro nayo bagwe tonjagara muhiji Ana atanipenda dutangira Dragon Wasps
ngivye njya filime wasps vumbe mvuruga mu minsi mike ngiye kuririmba hano hirya kwa Davidenko nyababwa ne producer mbere mugahakana muzemera ariko bibaye tu hagiye kuba ngo guma aba producer gusa Davidenko natagitwara Honda ubuye mubonye producer Sankara avuga Davidenko arabarenze mukajya mugapinga ntago mbaheza uvuze nde uvuze uwuhe vuga undi vuga urenze Davidenko nyambyemere arakicwa n'uburorongo ubu ngora ni imirimbanya muri The One yeje gukunda kurusha abandi ugukumbura kurusha abandi iyo ngutekereje ndishima imitsi kirega muzemera ko Davidenko abarenze yatwaye guma y'aba producer ngo nuko uri umutindi niyo mpamvu bange by'abatindi abakire bashaka indirimbo kaza bakaburana harya ngo bashiki bacu bameze bate ni money makes life easy. indirimbo hano yari yaharenze katwihutisha Money hano yari yaharenze tu hano twahabonye boyfriend, money, you can be my sweet girlfriend. I can be your dollars, you can be my pounds. Money, yeah. mbega igikobwa uzukajya n'urwihebe bimwe rivenza ku buntu from dusk to dawn. My money. Baby, my money. Harabari hanze agiye kwinjira tubategereza tukumva umuziki buhora money everyone can bend kandi utabishaka byemerewe kurwana ndabizi nzamuye ukuboko mwese mukareba ukundije mwakumirwa mukanatinya cyane mubona baganiriza mukanca amazi nzamuye ukuboko mwakumirwa nzamure gato kihambirwa let me say yo, keep your money close like radio and Weasel. Damn words keep going. Scare Ragamuffin man, Weasel boy. Can get you out of the ghetto. Money can make you fly like Superman, yo. Keep your money close like radio and Weasel. No power for money makes life easy. Money makes life easy. Money. Without money. Pesa kwenye Swahili, faranga kwenye Swahili ya Kongo, sente Uganda, mani muchonjeza mafaranga mu Kinyarwanda. Hano bakorodora ibiti zindura mu gitondo tukajya kurya ubuzima nibi. Nemukabane ba ministry bajya mu biro nibi baba bashaka. Atarabo mu Rwanda batazamfunga njewe. Bavuga muri Amerika. Genda kusomera soma mathematics. You need logic for money acrobatics. Ujya kwishura ukiga imibare ubukene cyitwa logic so that you can make money kugira ngo uzabona amafaranga. Nimugira ngo abana byuka bajya kwishura kwa rukundo bakunda kujya you know to get logic so that you can make money. Biga physics kugira abana amafaranga za shimi biology. can flow like people you'll never go low. With money you can never biga kwihangira imirimo nta kindi kujya bakorera amafaranga. Money. My darling, I will keep you warm, I will keep you smiling. Money. Mafaranga nkuru ngino ngunda nzagushimisha nuko barayata kugira ngo azaze. You will let money makes life easy. Hano bakora amafaranga yoroshya ubuzima kandi yafite mu buzima ntacyo abura wabona buri kimwe. Mafaranga yaguze umwana w'Imana murayakinisha mwebwe.
bambe cyariza cyane kupfa cyasomye uziko naringiye we cyarasomye AWP American World Pictures ubari yakoze yakubwira ati ntereka mba nabasome ntago yasoma ndabizi araza gata uziko nasoma se kaze masomere kaze masome ko nasoma arasoma ngo prapa ashaka amenyuguta zi American hagaca umwanya umuntu yasoma nyuma warudi haca umwanya ibindi mwabyiboneye nuko ababwira ntago mbabeshya kanze masomere abantu bakuru rero filime doratenya no kana nukundi aho kanze nsome nk'utarize AWP American World Pictures abona abasomye abataza soma AWP American World Pictures n'abantu batize filime ndakundi tanya abantu bakuru shaka mukuri cyo tangira gute tangira ahantu hamwe mashamba zikuru ahantu usanga ishyamba rimeze gutyo ni hake mu kwisi ya rurema ko tangiye mashamba arabazaga ntago utajya kuzina rya filime hari abane bigiri avayo afite masurubu mbanza ni mu gihugu cya Thailand ibihugu nka Afghanistan abagabo ntago ari abanyamerika ariko n'umugabo gucya manza ari umunyamerika tu bagabo nebigiri mashamba dohone yewe reba hakunya ntabwo avuga icyongereza dohone ikiri mbavuga master China begera imbere bagabe bigiri nababwiye ngo Sankara aracya ba filime z'umwaka paka bwije mugahakana nako pakeje espere aquí kumba hanu baje hanso ngo transgene tech banza kwerwa ubushakashatsi science umwe yinjiramo undi nabaza sodoka buhoro hanu banza kwerwa ubushakashatsi transgene tech bakorera iki bashakashaka iki katurore bana bakushwa ko arabonye filime bakubeshya isobanura ya kunoryi cyangwa pipi ntucikwe yanga avuga kuri na Junior na Sankara bonyine ubonye filime itaraho batatu ujye uyanga muzeyi yinjemo indani unasigara hanze uzacana itara hantu hakorerwa ubushakashatsi kera cyane hantu harashaje cyane televiziyo bwaka gombo yuko ari hanze kira aho ngaho transgene tech niho bari nakorerwa ubushakashatsi boga barafotora hari byasinze mina nakorerwa ubushakashatsi dore marinette bisa nkaho hano hauza abantu basurubuka ari hanze hari cyamukuyika koje hari cyaje kiramuterura hari ibintu bimeze nk'uruyuki cyangwa se inzuki gusa binini cyane yebaze ikintu giterura umuntu katurore ahantu baje yewe muvandi uri hehe where are you afata ka kamera nakabika muzehe aza mu mashyamba nawe muzehe ziri kumwe bose nebyiri muvandi mwagiye he bana uje kumuvandimwe zibuje muzehe kureba igikapu cya mgenzo kirahari hari ibintu bizimaze nk'inzuki binini shawo binini cyane muzehe hari byakandagiyemo muzehe nyuma ye muzehe hari cyane muzehe cyane mwambaye inzuki gusa zabyibushye American World Pictures present the one film production Sankara's product the premier production Dragon Wasps ni jina rya filime Corinne Mek yagarutse muri iyi ngiyi n'abakinnyi mena Dominique Joliet Nicolette Noel n'abakinnyi bagarutse nimucikwe Benjamin Easterbell amagambo ko yihuta ko remo musoma nimwumve mazina ngayo Skip River acishije mu metsurera twite bakinnyi ngabo turatangiye abantu bakuru dutangiye neza cyane nano kundi filime cyari kwitangiriro uri hanze sinshyategereje dore abanditsi b'inkuru ngabo dore waterateranije amafoto company producer
ibyo utaribona the one ntago iri buzemo, iri mu ibyahishwe ngibyo. Sankara ari mu byahishwe ntago wamubona, gusa Mark Atkins, Raphael, Johnny director, ntago ari John, ni Jonani. Tugaruka hakuno sasa, nkuko mbiza abashakashatsi ntibabura kandi abantu biga history, hari ukuntu bajya gucyo bakavuga ati tujye mu rugendo shuri, bakajya nko kuri Sabyinyo bakavumbura iki kirunga kimaze imyaka 100 kuba kimaze bako baje hakuno, hari ibisiga birimo birapfa. Known for its loud and bisa nkaho iki gisiga cyamenweho acid cyangwa se kikaba cyagwaho n'imvura irimo acid, aragiye habwa imvura ya acid abantu bakuru kandi baho byanyabyo. its way out. Ngo muri 98 iyo mvura yaraguye muri Afrika mu gace kitwa Eritrea muri Eritrea, gutya acid kagwa ari imvura. Hano maze habwe acid y'imvura, musore mutu gicunga n'amatwi yayo, iki gibugo kibe cyose wumve neza. Something I think you all want to see. Bakobwa bato maze ari ibintu ngoma kubona, nshaka mfate pose mwitonde basore. Namwe bagabo na minja zirimo hano. Umukobwa gasore karamubwiye ngo there's something I have you wanna see. Hari ibintu mfite nyaka bakobwa bato mwakenera kwa mwabona. Twatangiye hari abapfa kumbe byane kubazanye umukobwa yanditse ngo transgenic, hamwe baba basanzwe bapfiriye haranditse ngo transgenic. Where did you get this? Ibi bivanye he? Up along the Mopan River. Yewe nabivanye hafi n'umugezi, ahantu hari laboratoire yahoze ikorerwa mu bushakashatsi. Abakobwa ari hakuno. Transgenic. Ibi bwabo bushakashatsi nyene. What does that mean? Ibishaka kuvuga iki? Yabarinde. Umukobwa yikanzemo uyu urimo hagati. Araguruka. This belonged to my father. Ibi byahoze ari ibya data, isi ajya kijya kumujyana cya cyiyuki cyasizana agakapuki. You never told me he worked down here. Ntabwo yageze umbwira ko shakoreraga hano ariko. You didn't tell me either. Nanjye data ntabwo ambwiye ko yakoreraga inaha. He didn't tell me either. Or he had the chance. Gusa Imana ishingo mbonye ko data yakoreraga inaha. That area is off limits. The scientists, tourists. Yewe ibintu bisanga hari ubushakashatsi byaberaga inaha, abantu bose bararimbutse barashize, bivuze ngo nta bantu basigaye inaha. Luis, and now we finally have a clue to what might have happened. Yewe nge ngomba kurikirana data ngamenya aho data yarengeye uko byari bimeze inaha. Yabujijwe n'icyagiye, ndio nyeneye kumenya. He arrived. You're just like him. Telka como una mula. Sasa igiso cyavuga ati nishimye ko so yaje naha, gusa cyambaje nuko so yabuze. Wibuka hari ibintu bishimuta abantu cyangwa se niba bibarya, niba bashimuta numbaze. Ngo gusa nshimishwa ko na so yaje naha, gusa ukubura ko byarambabaje. Thank you, Luis. Urakoze Luis. Senorita, I hate to see you go missing too. Mukobwa muto nanga kintu kimwe, I hate to go missing you too. Ati ikimbaza ni kimwe nuko nawe wazabura nka so. I hate seeing you going missing too. Ati nanga kuzabana nawe umunsi umwe uri murabura. Iyi filime shaka mabwira ijambo kuri niyo mpamvu ari muze pose gusa mwihangane. Filime ni science fiction. Abakobwa baje hakuno ni abakobwa ebyiri ni bamushuti, ibyatinze. Ijoro riragwa, ijoro riratugwira, uko ijoro ryakageze abakobwa baracyari hano hamwe hafi n'umugezi haberaga ubushakashatsi. Camera's ruined from the water damage. Mana bisanga no kamera yangiritse, ndazi ko bagataraguye kamera yari yamenetse. Gusa kamera iki cyitwa memory card cyangwa se memory, aho ibintu byose bijye ikarita. Bafata ya memory card bayishyira muri iPad, bagomba kureba ibiri kuri memory card. SD card still works. Yewe SD card works, memory card irakora. Batangiye kureba amafoto kumba ari ibintu by'ibitagangurirwa, ibintu by'inzuki, uruyuki, ibintu nk'ibyo. I've never seen anything like it. Yewe sinigeze muri ikintu uruyuki rungana gutya kuvana mbere. Looks like an abandoned field lab. Bisa nk'ari ibintu byakorwaga muri laboratoire baremaga. Transgenic. Cyane byakorwaga muri transgenic. Not much. Ntago mbizi nta kintu zikirenze. Nothing. Only Nta kintu kijya mbere. goose chase leading to one dead end after another. Banza n'ibintu byakurikirana ikintu cya mbere gikurikira ikindi. What's going on? Mbere bijya mbere mukobwa muto. Father just disappeared and you didn't even tell me. Iso yarabuze ni wanambwira ko yabuze. Mukobwa ziri hakuno. My father really loved field work. Data yakunda gukorera kuri tele. Alive when he was needy. Yavuye muri Amerika aza gukorera inaha kugira ngo arebe ko ubushakashatsi bwe arimo aragereza kugera aho bwagerwaho. When I was little, he would disappear for months at a time. Da nyine gatoya datajyaga bura nk'ukwezi kumwe akagaruka, kongera akabura akagaruka. All off the grid for weeks. Gusa rimwe na rimwe kamara ibyumweru bibarika. Dose for my Gusa mukubura kuri inshuro yarabuze amaze igihe yansijya n'akadari. One night out of the blue, I get a call. Ajya kugenda ajya kubura yarahamagaye mu rugo. Already weird because he never calls me. Gusa ubirantangaza ko batakimamagara. I can hear it in his voice. He's in trouble. And what did he Ukuntu rero aravuga data bisa ngo ari mu byago. He said that he loved me. Yavuze iki? He's really sorry that he'd make it all up to me. Yambwiye ka nkunda kandi ngo nihangane. And then I didn't hear from him. Usibye ko ntabwo nkibyumva bivuga. The authorities
traced the call to some fleabag motel in Belmopan. umukobwa ari hakuno munyenzi ngo se yarabuze gusanga amagambo yavuze bwa nyuma yabwiye umukobwa ko amukunda cyane kandi ngo amubabarire ko yaramusize kandi yaramukundaga umukobwa ziri hakuno ise yaragasize muri make ubwo nagapfubye gutyo kuntuza nagaki umurudu upfuye nako Isn't it? That's what you and Luis have been up to this whole time. And that. none mukobwa muto wanzanya no kunya tuze dushake so ntabwo ambwiye ko tuje gutembera Why wouldn't you tell me? kuki utambwije Who do you think you are anyway, Lara? urakeka uri cyumbeshya I didn't think you would come if you knew the real reason. ntabwo naketse yuko waza ngo ndamutse ngugije kuri ko tuje gushaka data sasa umukobwa abwiye mugenzi we ko bagiye mu butembere mugenzi we ntiyamenya ko uyu nguyu yaje gushaka se We sure as ahantu baje gushaka se ni muri ya mashyamba amwe muri ya mashyamba hari ibirimo I know. barabizi I'm sorry. kandi mbabarire nakubwiye ko tuje gutembera gusa tuje gushaka data I should have known something was up. nakabaye naramenye biri kujya mbere kuva kera What did the authorities say? They said just another gringo lost in the jungle. ese abandi barimo baratangaza iki ataye amashyamba kuyajyamo ntibyoroshye So tell me more about your father. mbwira ibyerekeye kuri so On the case now or something? ese urimo urakora raporo cyangwa Exactly let you go wandering the rainforest alone now, can I? ahubwo kari hakuno ugakeneye kumenya byinshi byerekeye kuri so uyu mukobwa mugenzi wako umwe bamwita Gina undi bamwita Roland ni ba mushuti Chances? All right. baje muri ya mashyamba amwe cyakoraga mu bushakashatsi yaburiyemo ntago bazi birimo uyazaze kaje gushaka se agataye mwira ajyanye se nagazi ko kubona sari ngora bahizi ese niba se yarapfuye nimba ari muzima ntumbaze gusa tukabonye ari kimujyana kimeze nk'uruyuki gusa inzuki zakuze mister uruyuki rwikora gucya rugaterura umuntu utaterura agashishi Most digital cameras have geolocational tagging. Cross your fingers. mukobwa muto muri aya mashyamba arimo za kamera harimo abasirikare bakoreramo gusa tugomba kugenda tukumvikana nabo bafata hano agakarita No, you heard Luis. That's way out of bounds. We can't go there. ntabwo twapfa kujya amashyamba There's a live. tugomba guca mu muhanda ufatika basi kugira tugere mu mashyamba indani tudaciye mu mashyamba hagati Really don't like you sometimes. hari igihe nakwishimira ni ukuri ukora amafuti We leave first thing in the morning. tugomba kugenda mu cyakare ntibyatinze uko bwagaceye bagomba kwerekera amashyamba ngo muri aya mashyamba harimo abasirikare sinzi bakoramo iki gusa bagiye gushaka se w'uyu mukobwa Gina baramubona cyangwa hoka turore se w'umukobwa nimba ari we wajyanywe nimba ari nuko none abana bakuru filime iracyakomeza baraca ku makarita yewe komeza ukore map reading komeza usome ikarita map reading arasoma ikarita kumbe hakuno ikigo cya gisirikare hariho Air Force jet indege za gisirikare hano hari abasirikare bahari nabo A little early, isn't it? meze biti bari mu mashyamba amwe ya mashyamba amwe yakorerwagamo ubushakashatsi bwa Transgentech Forecast hot and heavy. yewe nyakubahwa ibyo nabonye hakuno sinzi nawe wasoma ukareba aramuhereza And in the northeast. All right, cut the crap, Myers. You can't even look me in the eyes. wamuswe niba utanga raporo ugire basoboje mu maso umwe raporo neza niba mushuti gusa munyeza mwita umupagasi hari inyeshyamba ziri muri aya mashyamba barimo barahangana nazo inyeshyamba zirandambiye Guess I'm sharing this with you. reka dusangire mu gacayi Only the best. wumbe kumusukira musukira umuravumba ngo ni icyayi kananga yuhumurije abasirikare barakubitse kubu nta guteka icyayi no gufata ari umuravumba bagasya bagashyira mu tuzu dukiye bagashyira muri ka teremusi bakanywa nutekereza urujya gusonza akabyibagirwa nta mikino kandi buriya ni mujye mubona abona abakomando nkanjye mujye mutugendera kure ko njye nakuvumuzanya ibintu by'imikino tuba twaraturutse kure mister ntabwo muzo ibyo twaciyemo ushobora kunyinisha ukabona amenyo y'imbere biratakaye hasi njye nta mikino What's going kobokobwa bwakaje happening? Look at yo hari bariyeri kugera hakuno hageze kuri bariyeri ya gisirikare around it. Not unless yewe tujye kuvugana nabo 3 days. Let's go. ni iminsi itatu kuja hano Did it. tugende Okay. You'll oya just umva getting us deported or worse. bano basore bashaka guteza ibibazo hano He's coming. arimo I'm araza gonna need you guys to turn this Jeep around and head back the way you came. bakobwa batanyere muhindure imodoka yanyu mwerekere hakurya We're just forestry students from twari tugiyemo indani mu mashyamba ya kureba ibiriyo This is restricted area. I'm gonna need bano nta muturage yemerewe kujyamo indani mukate musubire inyuma there before nighttime. wareka tukavugana n'akanya gatoya Let me show you the Listen, top. I'm not gonna. reka tujye umva passport zanyu nazo nkeneye mukate Look, babaretse fande sir, officer. We're nyakuba office utazi no, either you let us ntago tugiye gukata turakomeza imbere nushaka ko turasi ntago tugenda kano karemere mugenzi kabuze se kafunga umutwe nta kindi cyabaye bazana utugoryi hakuno twanze gusubira inyuma going to work. wowe kapfa we uje kuvugana n'abafande ubusire badufunga bamaze baradufunga se iminsi ingahe kufunga atari ufungura turavamo kwambaga se bakubwiye ko ufunga ari ufungura turavamo At least you managed to get us arrested before getting us killed.
bashaka kudufunga mu kanya gato tugashiduka twapfuye nta wamenya fanda vayo. Alright. No point in lying to us anymore. We know exactly who you both are. Bakobwa batakuba mwambutse ari yantuzaho muri bo. Okay, we're not forestry students. Umva tukana utira abanyeshuri. But the real reason we're here is because ukori ni twaje gushaka umuntu wabuze. Location was near these mountains. Data aho yaburiye yari muri iyi misozi tuye twaje gushaka. Just want to pass through. After that you'll never see us again. Yarabuze amezi tutashize ntago turongera kumubona. You have any idea why we're stationed here? Ako nta nubwo muzi impamvu abasirikare baje gukambika hano, ntago muzi impamvu baje kwatura. A goodwill mission. Ntago nyine kubimenya gusa nyine kumenya data yagiye he. Too much reality TV for you kids, huh? This country can't even look after its own goddamn borders. So US Southcom sets us here to police against terrorists, rebellions, and drug runners. Bakobwa batoye nta nubwo igihugu cyanyu bwacarinde imipaka yacu kandi n'abaturage bacu bivuze ngo biyembaje abasirikare baza hakuno kugira icyo bakora muri aya mashyamba ari kirimo abakobwa bato mutagomba gukinisha ntabwo ari predator ntabwo ari terminator birakomeye muri aya mashyamba selves killed. Got it? Bakobwa batoye umuntu umaze amezi 3 bisa nkaho ari imyaka 3 muri aya mashyamba kubera ibintu biri muri aya mashyamba birica kandi birarimbura. American citizens who have been lost or kidnapped under your watch. No one's. Ariko se muravuga ko umuturage wa Amerika yashimuswe mu maso yanyu. Freeze has. That would be my father. 3 months ago. Hate to break it to you, but 3 months? It's like 3 years in this jungle. Araka barimo aramusobanurira umukobwa. Nuko. Murebe ibyo data yasize mbere yo kashimutwa cyangwa mushimusi cyane cyo cyose. Amafuta ari kuri iPad yanyu. Twibye memory card ari muri kamera ya data. Still out there somewhere. SD card from the DAS camera. He has the SD card ni nyarugana mwita memory card. What do you think, Myers? You feel like one last hoorah before I'm stateside? Bakobwa batamatekereza iki? Boss twafashe nabishoboka. All right. Sawa. Let's go find your daddy. Reka tujye gushaka so. Bana bemeye kujya gushaka so umukobwa. Baramubona muri amadori shyamba. Abanyarwanda ngo mufite nyungwe. Yo. Umuhigi mucyozi urakenewe. You don't want to know. Mukobwa mutatwaye nako musore twerekeye ntago mugomba kwamenya. You don't want to know. Out here, you're bottom of the food chain. Umuhigi. Berekera amashyamba. Ngabo ko bakageze amashyamba. Baje gushaka so umukobwa baramubona cyangwa gaturore. Yeah. Ko bakageze amashyamba. Mashyamba hagati. Baje gufasha gakobwa. Kubera kuntu gashaka se cyane. Kababwiye ko cyari umuntu ukenewe n'igihugu cyane. Bageze no mvano racecetse nta kintu gikoma. Bakiraho. Mwibuka muri amashyamba ari inyeshyamba. Faya. Nyeshyamba. Nyeshyamba amashyamba. Basirikare zivayo. Bakubitanye n'inyeshyamba. Si nyeshyamba gusa wibuka ibindi biri muri amashyamba. Yo. Basirikare. Ayo mudutabare turapfuye mu kapfa mwe. Faya. Basirikare Soja Boys. Araka Davidenko. Bebara Tati Brown. Ndaje ninge Davidenko. Fatimiro yan hurry fire. Fatimiro yanyu. Is that you? Yewe ni wewe. Ashafite imenyo mabishawo. Ashiraho target n'umusirikare. Hey. Yes, that's definitely you. Hey, koko ni wewe. And just drop your weapons. Gira bagabo basore bashira intwaro zabo hasi. Hell out of here. We're just Cyangwa nako tuzamure tubabangamire. Blood need be shed here today, Beastman. Wewe uyu munsi ni wacu nako mwatubangamire. Your vehicles. Icyo dukeneye ni imodoka zanyu. We need your vehicles. Your weapons. Nashindu dukeneye n'intwaro zanyu. Women. N'abagore banyu. Hell, Voodoo Man. Ntabwo ibyo byashoboka ntabwo twabaye abagore bacu n'imodoka zacu n'intwaro. Turabarasa rero. We're gonna take them the hard way. Turabifata. Mwanga mu buryo bworoshye turabikora mu buryo bukomeye. We're gonna take them in the hard way. No chance in hell, Voodoo Man. Don't say you haven't been warned, Beastman. We're gonna take them the hard way. Turabifata mu buryo bukomeye. Wona umwoto. Alo. Grenade! Gisasu.
bahanganye n'ingabo z'ikihebe ngabo za Davidenko barabaha byanyabyo tuzagaruka babatega iminsi bagiye abajinga kagabo kabavuga ati nimutazudakuna turazifata ku nabi katurore uvuye bakobwa batoya bafite inyeshyamba bahanganye nazo sibyo byonyine uwo musirikare avuga ati ibindi biri mu mashyamba bitari inyeshyamba What? Ngobuki Man's lives for this. umva ntago byoroshye kujya gushaka so Man, but there is something really wrong here. umva ko bari inyeshyamba murasanya nazo hari cyazo gikomeye hano Listen. nyumva ntanga ibintu byoroshye Your thing. urakeka iki mukobwa muto icyo nyeka And the jungle goes this quiet? ni gute ishyamba ryacuceka bigeze ahangaha Really large predator around. hano hari ikibazo gikomeye nta nyoni nta gisiga nta n'inuzi itamba bishoboka bite bakira hari byavuze nk'indege You calling air support? yewe hari indege wahamagaje fandi oya turapfuye mwo gapfa mwe bombe bya binagazi biterura abantu bimwe bimeze nk'inzuki bivayo kiba ari kinini kiruta umuntu bisanzwe biravuga ukagira ngo ni indege aya moto mu kirere aya banga n'ibintazi aya nababwiye na cyari Sankara urimo urabasobanurira biracira n'umuriro yewe aho cyabaze kunda n'uruburi urubori birakukira gutwika kikakujyana baya sasa kurya wo gapfa abihata umwoto bigendera hamwe bicikira hamwe biburira hamwe byose bikora biri kumwe umwe baramuhaye mukarage hari cyamaze n'ubori kunda mwishyamba bajemo gushaka se w'umukobwa harimo inyeshyamba si inyeshyamba gusa n'ibindi birimo indani Hey, Simpson Jennings, get over here. Go take on the back of the truck. wewe nako ndufate tumushyire mu modoka indani bagiye gutera mugenzi wa mushyire mu modoka. Isn't that the guy who just tried to kill us? Yabende bike dore cyabagejeje kubica ng'icyakora cyapfiriye hasi. Aragihereza ni binini kiraruta umuntu n'ubusanzwe. What is that? Ibi ni ibiki? Sasa fande ntagazi biki bahuye nabyo. We yarazwe mu ishyamba ari menyeshyamba. Arabaza ati ibi ni ibiki mwo kapfa what is that? I don't know. Ntango mbizi uje uvuga nababaza uko yakakirashe. What is that? What is that? Icyo ni igiki? I don't know. Ntago mbizi. That's something you're not telling me. We hari ibintu muri kumisha mwabasuka mwibuke buno bwo bwafashe nuza kamera yasi busangamo amashusho bivuze ngo bana bakobwa bashaka ko bafite icyo bazi kuri ibintu biri gutera hakuno. For you. Ni gute inzuki uruki rwakura rukaruta umuntu rukanamushimuta. We're out of here. Bafata mukarage dukomeza hakurya. Watch me. We muncunge nimuzanira urujyo bugoryo n'abasigano watch me. It's with us. Yo. You can do whatever the hell you want with that. Just make it fast. Mukore byo mukora byose byo mushaka gusa mukore vava ko tugenda kuvana twerekere. Na mikino. Ngabo. Said there are worse things in these mountains that no armor can protect you from. We tugomba kujya mu burasirazuba nako mu burengera bwaryo bw'amajyaruguru bw'aya mashyamba rero twasanga no data byamushimute ko byose byerekeye mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Bullshit. What about West North. Kawuga kare hakorokegiza gatari. Se yari umuganga ari scientist. Nabwarije abantu bajya kuvumbura bakavumbura ibintu avumburwa. What's out there? We nawe uzikira no hanze twese dufatanya ahubwo dukorane hamwe. More dangerous. Basirikari basoja boys ntacyo batinyo. Bajya urukomeye. Icyo wita intambara wabahita muhira. Buri intambara yateye ukavuga ati M20 kombye yateye bajyayo n'abasirikare. Nagira atera Rwanda dushima Imana tujye duhora dusenga dushima rurema. Baparika hakuno. Sasa biriya bintu bimaze nk'inzuki iyo byumvisha urusaku bikurikira urusaku. Bagize hakuno parika imodoka nicyo gihe tugende n'ibirenge tureko twabona ubufasha. Nago basubira kubirindira ari mu rugendo urusaku rwonyene rwabaraburiza. Bava mu modoka sasa. Hari kimwe kibarashe bakikoreye barakizana. Bring that nasty. Uyo mwanda mwazanye ngo muri abakobwa mutuzana ibintu bizima muzana umwanda.
smell of their dead. This tugomba kwitwaza uno mwanda kandi gukumunyenza nakwikiza ibintu bijyanye n'ubuganga na scientist. These are our best defense. Imbunda nizo nshuti magara. These are best friends. Abakomando ni bari kintu yita inshuti ni imbunda ye. Afite imbunda. Mabuye. Yo mashamba. Nta kindi cyabaye. Binje iyo mashamba berekera abantu babona ubufasha. Baramubona reka turore. Hari inyashyamba ziri muri aya mashamba. Rebels. Zirimo zirabahiga bishe bene wabo. Si ibyo byonyine. Hari n'ibindi bimeze nk'inzuki biri kubahiga. Baragerayo cyangwa basirikare. Soldier boys. Aho wita mu kuzimu bahita imuhira. Ni abasirikare nako tuhita imuhira. Twebwe. Nimukanyinishe njyewe. Nimukabone bicaye imbere ngo mujye undi mugenzi wanyu avayo. Muze badirisha. Filime yitwa Dragon Wasps. Aracyari Sankara ubasobanurira nako biba. Nako nawe nkora mu mufuka. Uvuze ngo vuga cyane. Gapawati. Ndabiza arabare ko dukobwa amavuga haguruka ugasanga ivi ryarutse rigenzi ryaryo. Birambabaza njyewe yamba n'abantu babyibushye gutya ipande by'imibiri. Ko bakaje ku kiraro. Fata ko mwako. Mukuru kandi. You've got to be kidding me. Muranyinisha. Worst case scenario, we all go for. Iki kiraro kiroroshe ntago twacambuka. Kandi mucambuka bari umwe arambuka uko utetwaje kina gaze. Urunura remere turusige. I have bug juice in places that you don't even want to know. Uwanzanya hano Gina. Uri muri abwira ngano tugiye ngo haroroheje. Unzana hano mu ntambara ntago nagenda. Ikorere tugende bastard. Come on. Hari ukambuka ikiraro byoroshye kucyambukura bikagorana. Shamba mwe. Hari ibirimo. Katurore. Sirikare Soldier boys. Kobakaje. Kobakaje mashamba. Katurore. Allo. Kobakije mashamba. Kumbe the beat machine de Davidenko vayu. Davidenko bamwica abasirikare be Davidenko. I've been expecting you, this man. Nari mbiteguye. Welcome back. Murakazi muhira neza. Have you finally come to face your demon? Buganya mananyuma mwaje ngo muhore ndayimo dore Davidenko ejo yarapfuye ngo iri ni rugere kora beat. One of my men is dying. Umwe mu basirikare banje arimo arapfa. Men are dead. Umva ngubwire bane mu basore banje bapfuye. 4 of my men are dead. 4 at your hands alone. Bane mwamwiyiciye mwabarashi. You alive. Imana ishimwe ko muri bazi jungle. Because both umugomba kwica abasore banyu bane kugira ngo roho z'abasore banyu bapfuye bihwane. No, there's something else out there besides us. Oya, hari kirimo cyaturwanya mugabo. Something else that hunts men. Hari kirimo kirayiga kiremwa cya muntu. Tugomba kurwana dufatanyije. Real beast that even you're afraid. Inyamaswa kanya nawe ugomba gutinya. Arabereka hakuno. Davidenko yikangamo. Bantu bakuru nayo babwiye murakana. Ukeneye gukora indirimbo nziza, umuziki mwiza. Jya kwa Davidenko ntagomba beshya kandi. So, naremeye so kwabeshya. Work together, both of our people can. Reka dufatanye kugira ngo abasirikare bacu cyangwa abaturage bacu bakire. That's why I think I'm better off to you alive than skinned alive. Bari hakuno. But there's still a debt of blood which must be paid. Gusa nibwo turi bufatanye ngo turwanye iki kiremwa ikinyamaswa. Hari umwe n'ufitiye wisha abasore banje bane ngomba kwica abasore bawe bane babigahwana. Oh me for souls. You owe me for souls. Umfitiye umwenda wa za roho enye. Roho niyo soul. Want to me, but save my guy and leave the rest. Ibyo senyene ko byo batabara umusore wanje ibintu turevugana mu nyuma. The spirits admire such courage. Sawa imyuka ndavuga bepfira nibanyemerera ikanira courage ndamutabara. And so do I. So do I. Ese ngomba kubikora mumuzani. Akagabo karamwe kati. Ugomba gutanga abasore bawe bane bagabana n'abasore banje bane mwishe mu mashamba. Davidenko bacisha. The best producer navuga beat machine. So kumutukanda murati bigwi nubwo afite ijisho ryapfuye. Neke muga cijisho. Yo man VP mani. Bangita Jempoli petit frère pas frère hakurya. Petit frère ngone muri mana Jempoli. Dori cyamwaze ko dori ubwenge mu nda wajya nguri murabona ifu neza. Cyamuteye sha uruntuza kunda. Ziryama hakuno.
Higabunu F2K studio ndabaragurira Davidenko nagarijewe nikavuze Your woman must leave. Abagore bari hano bagomba kujyana cyangwa se igitsina gore kigomba gusohoka musohoke mukapfa bwase burakahambirwa. Hey, Myers. We zanira ibindi byokoresho zanira Our men. we cunga basore bacu bashaka kwicwa mu kanya gato n'umugabo ntago tumwize avuga mu cyongereza arabanza reba hano bakoresheje GPS. Ikabunu banza n'urupfu muri rugabo rufata byo kwagafashe rusuka ku nda y'umugabo ibyo ni biki bones and cocaine. uruno mu gitwa banza n'indi miti cocaine ma ikigabo cyateye imbere gifata cocaine n'urumo gitapfa kuboneka muri Afrika. Mu Rwanda ahantu hasanga cocaine nimbarwa akoresha GPS avayo arakanyira busoro afite agasura nk'akama moto arakecwa n'uburoro azana indi miti afata byafashe hanze mushireho tu arababuka tu aramusiga kigamaza n'igipfumu kuntu rero ntago byoroshye. Higabunu abose bahagurukiye muri futuke nitwa Davidenko bana indi miti Eat. rya Tamira oya we Ortega. vamos cabo Hey, kuva we that's an order. nitegeko Tamira sanora nitegeko Swallow. mira kandi swallow. Higabunu Arakomeza kigabo kizira imbaraga zepfiriye n'imbaraga zisanzwe. Higabunu uko yakanyweye uru rugabo rwambwiye ngo ati wisha abasore banywane ndica bane mu bawe byamwaye ibintu arahwera urugabo bazona mayeganye ukumve uko yagahwereye. Ortega. Yewe Tamira Is he gonna be all right? The spirits of the jungle will decide his fate. the spirits of the jungle will decide abepfiriye baraza guhitamo. Yeah. Sawa Oh, don't thank me yet. I don't work for free. And we have much to discuss. dufite byinshi tugomba kuganira birenze. koza kavuyeyo Diablo. tangira kuvuga bepfiriye. For generations, Our people have lived in peace and harmony. With each- igihe kinini gishize abaturage bacu bayo bari mu mahoro. That peace have been disrupted. Amahoro y'Imana hari wayivanzemo ibi bintu biraremwa uru rugabo n'urugo ntago ruzi ko science ari mbi cyane rimo ravuga ati abepfiriye babangama Imana igiye kuba cyambaye cyabi kabutura nk'ibya congo nako Olivier Foretold your coming as a great plague to wash away evil. tugomba gukora ibishoboka tugahashya ikibi dukoresheje imbaraga zepfiriya. Banyita Davidenko the beat machine tukirwanye hari yakono Is protected by the jungle. aya mashyamba anindwa n'andi mashyamba. This jungle is protected by other jungles. We had nothing to do with this. ntabyo tugomba kubikoraho amashyamba yanyu birayareba. Sawa byacu ntibyatinze wa mugabo yaje kuri iPad akomeza yarebe ya mafoto ise w'uyu mukobwa yasize arebe nari ikintu yamenya. Entire time? It's not entirely true. Stop lying to me and start. reka kukumbesha rukobwa mbwira ibijya mbere ibi bintu ubizi iki. My father was an entomologist. Data yari umuntu akoraga ibintu bijyanye n'inyamaswa gusa ari n'umuvumbuzi ari umuscientist ari umuganga. His specialty was genetic engineering. Oh, you didn't think that. yakunda kuba yavumbura ibintu birenze cyangwa se akora imiti idasanzwe. A company called Transgentech. He never told me what he was yakoraga muri working company on. yitwa Transgentech. Couldn't even find any evidence that the company really existed. Then, this turned up in a backpack with photos from 3 days ago. Ibi nibyo nabonye iminsi itatu ishize ubyo data yavumburaga. You know as much as I. Ngabo Enough. You need to find out everything you can. rukobwa ugomba kumenya buri kimwe ugomba kuvumbura buri kimwe so yakoraga ukatubwiza ukuri byose yakoraga. Abasore banyashaka gupfira no kapfa. Them? Umusirikare marakanga urukobwa. Oh, that was before they took 4 of my men. Uvuga ngubwire aho mvugira nga abasore banje bane bashaka ko bakicwa. And I'm getting them back. Nakuno abagarura. Hammond, the Umva of those men still being alive
are a hell of a lot better than the icyambere uko ari buzima wamaza rukobwa ibyo byose byatewe na so uri muracuri na data uravuga ukuri yorwa hiti ndagerageza kandi ugerageza cyane ahubwo ntugerageze gahoro isi yateje hakuna ibintu by'ibici byakuze ko yakaje afite n'usore ugenzi rwa bodyguard yizera. So you're not gonna miss this kind of thing? Yeah, uriya mukobwa aricyo maratangaza. Hell is everybody? Voodoo man. Took him up. Abagabo bari hakono. Nta mikino byarakomeye. Ibamahanganye nabyo. For our own good. That's bullshit. Ibyo turimo turakwana kubw'inyungu zacu atuyimbwira umwanda. Says they got something planned for us later. Ngabo. Cannibals, don't you? I don't have anything to worry about. I'm too bony. You, on the other hand, you're like a 4-course meal and dessert. Not on my watch. Ati ibyo turi gukora byose kubw'abaginga byose barabikwiye. You find our guys yet? I got 4 signals. Faint. It's about 12 clicks this way through dense jungle. No roads. Duhanga n'abaginga bose kubyamera kose. Niducike intege. Kandi nidutumare umusore wari wese muri basore bacu bapfa. Guess we're gonna have to take our chances here tonight. Tugomba gufata amahirwe yacu muri iri joro tugacika. Umusore wacu atangiye koroherwa dupanga uburyo twavana tukagenda. We're gonna take the chances this night. Chance na amahirwe muri iri joro night. Byatinze. Yamanywa mwe. Byabintu naho bigomba gutaha. Ari ubuvumo bitahamo. Byakerekeye ni byinshi. Ikintu kirenze kimwe. Kibari cyinshi. Yo. Wumbe durese umukobwa ari hakuno. Nako hari undi muntu uri hakuno nagaritse umukobwa narimbitiranyije. Harakayo kigato yakamuje mande. Uruki rusanzwe. Rusanzwe. Rusanzwe imande yo gutwi. Kugutwi ndani. Aiwe. Aiwe. Ezatawe. Zanyira muhane zirombekana. We. Ubwo bwakije. Davidengo kumurishyo ararishya. Davidengo rebe byose no muziki. Abasana umva ko atanyira ingoma akora beat. Ni machine ni beat machine. Yewe Davidengo kumurishyo. Araka. Davidengo bari imbere. Bamwiciye abasore bane akeneye kwica abasore bane bawo bigahwana. I think it's a baboon or tree sloth. Nah, you're all wrong. It's a jaguar. He eats them raw because he thinks it gives him powers, so... Buri muntu wese ikintu yizera ko kimuha imbaraga nicyo yizereramo. Uyu mugabo yizera ko imbaraga za gipfumu ari zimuha imbaraga ndavuga Davidenko. The heart and major organs must be eaten to observe the animal's spirit. Hey, I like a good steak as much as the next guy, but... It's not enough to simply devour the flesh. Yeah, ari hakuno n'umukobwa. Bari baravuga ugomba kurya ibyo twaguhaye. You believe, don't you? Ntabwo byizera sibyo. Well, you believe, don't you? So what, you're not worried about Los Bichos Diablos attacking? The offering wars off evil. We fear nothing. Right. Ye ugomba gutinya ibyatatse niyo mpamvu tukuzanenga ibyakora ubiporeze ihangane mukobwa. Ntago naryo byepfiriye. Uko yakabizanye abasirikare buri bizera imbunda yonyine. Barakubeshye ihangane. Twizera imbunda gusa ariko arakobwa egera rya kujya beach. Alert. I'm gonna go check on Laverne. Mwana twizera imbunda zacu nta muntu twakwizera. Davidenko nabashaka kuduca inyuma. The beat machine niko yiyita. Yo man yo kumuricyo Davidenko. Hari hakuno. Kumbe abakobwa bafashe rw'icyaci kinini baragikata. Ko bakagikasa. Harabyo bavanyemo. Doesn't eat me, I'll eat it. Yeah, ushaka kuva ibyo n'iki muvanyemo. Akira hakuno rata. Abakobwa biga science cyangwa se science. Yeah, avuze science abavuze imibare, biology, chimie, physique, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ngabaza hakuno. Ugly son of a bitch. Umugabo n'umujinga sana. Just a bitch. Just a bitch. Ukaramutuka byanyabyo. Stinger. Actually, that's a modified ovipositor. Muvanye miki tuvanye mu rubori. Gonyine ati nibindi byinshi cyane.
bari hakuno abakobwa bombi bize science bivuze ngo basa nkaho bari hafi kuba abaganga gusa ntabwo bari bakabaye abaganga ngo byemezwe na leta. In the insect world, women being the warriors. Izi binagazi bakoze bishaka kuba bifite imbaraga zirenze n'izindwanyi zirenze. Its massive jaws are similar to the Komodo dragon wasp, but ngabo. Chimera, there's almost a dozen other characteristics similar to hexapods. Izi nyamaswa uburyo zataka birenze izindi nyamaswa zisanzwe zifite umwihariko cyangwa se imyitwarire idasanzwe no kwataka bidasanzwe. That's a Meganora. Izi ngizo zifite umuvuduko n'imbaraga n'umuriro. Izi ni inzuki gusa zibyara umuriro. Zifite imbaraga nk'iza dragon nizo nyamaswa zonyene kuri iyi si zaciraga umuriro. Ndako zabayo mu myaka ya kera. Mu Rwanda hari imwe bantu bakuru simba beshya. Muzabaze Rwabuguru. Indestructible exoskeleton. Yeah, I could have told you that too. Kandi ikindi zifite skeleton yitwa exoskeleton. Imifupa uyisanga hanze na imifupa iba mu mubiri wazo. Lines along the abdomen here, they release these noxious chemical sprays. Zirekura ubumara bidasanzwe iyo ikurumye uhita upfa ku kanya cyangwa se ikakubyariramo. Iyo ari ingabo ishaka kuba yaguteramo intanga indani muri wowe ukaba wabyariramo indani. Bagabo ziri nako abakobwa ziri hakuno zirimo zabwira umusirikare uko bimeze. They wanted us while our blood was still warm. They were izi nyamaswa zishaka kuba zakwinjiza uruza indani muri wowe ukaba wabyara. Bivuze ngo umuntu ubwe zishaka kuba zamushyiramo icyitwa ntuzi akaba yazibyariramo indani. I mean, what's the point? None uremera ushaka kuvuga iki ngo turacyari bazima tutari bazima? Ntago turi bazima ko niba hari uwo rwarumye mu kanya gato na baraza guhinduka kiriya kina gazi. Insects were never this large. Well, your father in Transgentech may have a... None mukaga muto iso niba biteye byose cyangwa wicyuriya data ntamona wakapfe wasanga ari umufuri mukumushinyagurira. Dragon wasp thing, except how do I kill it? Icyo nimo nebaza gute twabyica. Impossible. Ntango byoroshye. Well placed knife in the wing plate. No kubitera icyuma mu nuza mu mababa yabyo bikagwa hasi ukacica cyaguye hasi. Ari marabazo ryacica. Mfite ibisasu bya kirimbuzi. Inherent design flaw in the natural defense mechanism. Ufite igisasu byakora cyane kurushaho. It's basically a walking chemical bomb. Cyane ufite ibisasu biturika. Kuko ari ukuntu bijyana bikurikije urusaku runaka. Bakugazira hakuno. Nabaganga bombi bariganaga mu ishuri. Ni best friend ni best toes. Explosives in just one section of the hive. Could that cause a chain reaction that would destroy the entire thing? Can it cause a certain reaction to the entire thing? Not with the amount of weapons you have available, not in this. Okay, well, let's get this thing inside. All right. Sawa. Babubwiye umusirikare ati kereka tubonye ibisasu bya kirimbuzi nibwo buryo bwonyine twabirimbura barabirimbura cyangwa katurore. Tugaruka hakuno the beat machine dore chongo dore Boris ni romba nguri imbere Boris dore romba nta romba mubona nta romba muri kubona ikiromba kirimo kirabyiga akanuza akajipo. Have you come to set your spirit free? Waje kwa kabepfira imbabazi cyangwa to experience the pleasures of the flesh? Uje kuba wakwihangana uburyo umubiri wabara experience of the flesh. Tonight's offering protects it. David ngari yako ne marakanga umusirikare uwakanga no umusirikare urakamirisa cyane birenze. I don't party when I got men in danger. Omba iyo mfite ibyago nango njya mu birori. Sawa. Drink. Nywa hakuno. Amwere cyo kunywa maze nakanye kumve. Beastman. Akira hakuno nywe ryoherwa kandi. Nutabinywa turakwirukana mu muryango tuguce. Webaka bare bamuvuriye umusore afata cyo kunywa. Bashaka kugwakanye kumva utabizi. Asuka birasharira. Dore ko midomo. Delicious. Biraryoshye delicious. How are you feeling? Arimo numvumera gute? Fiery venom running through your veins. Uraza kumva mukanya gato umuriro n'ubumara budasanzwe mu mubiri wawe. Fire and venom running into your body. Umugabo atangira kumva ko umuriro n'ubumara. Harara. Umugabo baza baramwahekanye kumva atangira kuzengerezwa. I'm going to ndikumva meze neza. Aribi. Bibi ari manu byose byabaye ubuduha. Meze neza za. Nta kibazo
uko zagahwereye tangira kurota ibintu byinshi cyane muri rya joro rimwe arimo arabona abaganga akabona Davidenko akabona the beat machine arakanguka Davidenko yampaye wangu Back. urakaza neza umugabo yarahwereye akanguka nka saa 5 yaryamye saa 12 z'umugoroba What happened to you? mereza intwaro yanjye mereza I was drugged. Are we in any danger? turi mu byago nabitekereza I can't be sure, but nawe nabitekereza neza I hope I'm just being paranoid, but bana umuginga yamaye kanyo kombe nasinzira I think they're planning on sacrificing us any minute here. What? You know, tugomba gutamba ibitambo umugabo manza atamye bagenzi banjye ngo gushi tell me why it is that baraceka ari impamvu yamaye uburozi ngo nsinzire yamaye kanyo kombe Cocaine. Specifically coca paste. yagwaye urumogi rurenze yagwaye urumogi rwinshi cyane impamvu wahwereye Kind of like citronella. It's not the voodoo that's keeping the wasps away, it's the coca paste. fine. bagahubwo bari yakora baramubwira ibindi bintu birenze yinywera urumogi rwa bajya bamuha cocaine irenze kuri urumogi rusanzwe mwitwa ngo ganja na weed ne bari jagabad cocaine irenze kuri za jiga munywa cocaine unywa akantu gato cyane ugahwera crap. ibyo turimo turakora byose no umwanda There might be a way. reka ndupanga buri tuva hano The adrenal glands. The adrenal glands of the wasp secrete a pheromone that atanje ko bya binuza ibintu yavumbuye umukaka marabwa ati biriya binuza ziriya nzuki zifite icyitwa adrenaline cyangwa se adrenaline nibiba mu mubiri winuza w'abantu no mu nyamaswa ifite ubumara burenze kiramutse kikuriye gatoya gishobora kuba cyatuma ubyara wowe ukabyara ikindi kintu kimeze nkacyo. It should spread and all the bugs within. none sibwo barapanga tuvano tugende cyangwa ceceka hari byavanyemo. All right. urabona utu tuntu mvanyemo tubiri muri cya kinyamaswa muri kira cyiki. Let's find the others. bavayo sasa umukobwa yafashe adrenaline ebyiri cyangwa adrenaline zivuri muri rwa ruyuki aravuga ati izi ngizi uramutse zifite inzuki zagukurikirana. barasoka hanze kureba neza abasore be bane wibuke umugabo yaramubwiye ati abasore bawe bane bagomba gupfa kugira ngo basimbure ubuzima bw'abasore banjye bapfuye ko bakababambye ndakubaga zani mbunda kuno bastard urakora ibiki Davidenko ntabwo bikwiye. You owed me for souls. You owe me for souls. Mfite mwenda wa roho enye And your assistance. kandi mufasha bwawe ugomba kumfasha. Kumbe wibikare mugenzi wawe mwari bagiye kwa kumufasha nyamunini hari abari aho hafi abaje gutanga ubufasha. You owe me 4 souls. All right. Sawa. All right, fine. This is the way you want to do it. Ushaka kubikora muri uburyo. But these are my men. Gusaba n'abasore banje. Nobody touches my men but me. Nta muntu ujya wica abasore banje kereka jewe. Give me the knife. Mereza icyuma. Yo baby. Mama Reyide. Muhereza icyuma Mama Reyide. Mama Reyide atanga icyuma. Akira hakuno. Genda biyice cyangwa akiri kare. Tubivane mu nzira. Hunger of the speechless diablo. Abapfiriye batararakara. Vana abasore bawe mu nzira. Yo! Katurore. Kwica abasore bawe byonyine mu gisirikare ni ikosa rikomeye. Azana icyuma. Aza abamuciritsi babiri kuri umwe ufatana nyenda nemvugo za gikomando. Nzibabwiye nawe mwasobanukirwa kereka nyine n'ugize ubona nazisobanukirwa. Afata icyuma. Taking too long. Wewe ko kuri muratinda amuswa we. Abasore bamanitse. Ntugire icyo, don't worry. Chuma! Murase! Atera kumumo! Basore! What have you done? Mukozi biki? Faya! Abasore barabahaye. Babamijemo umwoto. Faya! Barabahaye bishoboka. Ajya ku ruhande. Bahaye abasore be. Gatoragura ya mbunda ye. Gabo barabahaye bishoboka. Faya tugende ko bakaje asigara hakuno. Wa mukobwa ko yakaje abura mugenzi we. Yewe uri mugenzi we bamujyanye. Musejina Joanna. mugenzi wari he? Right behind me. Mazo yashimutswe bamusigaranye byihebe.
Bereza kuri mbona nkwereke. I'm almost out of ammo, man. Baza sha dushe tugomba gushaka intwaro zirenze. Back. Tugomba gushaka ibiturika n'amasasu. Reka nje kubafasha. Barerekera. Haraho baje kukazu kamwe. Muri bakobwa umwe yashimuswe n'ibyihebe. Muryango. Baravuna. Sawa. Abajinga bajya bari barategura intambara kumbe hano harimo intwaro nyinshi. Bageze kuri cyo cyitwa Arsenal. Arsenal aho intwaro zibikwa. Gunners. Yo. Habikwa intwaro. Bapakira ibisasu bya C4. Biturika. Hano hari urumogi. N'umweru. Bapakira urumogi. Akagoryi kapfuye gupakira urumogi nagugane kazi n'ibikigapakira akira hakuno tware. What else? Ye tugende twerekene. Pakira za magazine n'amasasu. Ho. Bagomba guhangana n'ibyo bakwiye filimi ya nyuma. Come on. Gira vuba batwerekere come on. Kumbuko bakarasanye. Mwana twumvisha inyama ziri tu. Bamaniga bavayo. Ndavuga inzuki. How to get these out? Inzuki. They've been working ever since we took them out. And the longer they stay out, the worse it's gonna get. Listen. Is that what that sound is? Ho! Barachika cyangwa umwe mu bakobwa yashimuswe. Gaturore. Set and ready to go. Policeman! Ko wariye? Release the girl! Bureko n'umukobwa. On good reason! Nago twamurekura. I'll blow up your whole operation. I got the... We nafasha intwaro zanyu zose n'ibisasu byanyu. 4! Ni hano hose zengurukijwe ibisasu nimutamurekura twese turabapfa. What's this, huh? Mubanze murebe. Icyo ni igisasu nasigaje. Hose na stay ibisasu nimutarekura umukobwa murabapfa. You can keep it. Kago bagafasha. Kagenzi ka Gina. If you don't, it all goes up. Murekura atahe cyangwa se hano hose maturitse. Murahita mici. Yo katurore. And you leave this place? Murabana mugende. You see me again. Nago muzongera kutubana, you never see me again. Nago muzongera kumbona. Ndakuraho kapfa we. Ndabizanye kare kuri umukobwa. Kumbe nta bisasu bateze banyakupfa. Ni imitwe. Umukobwa muvanayo. Sawa. Jaguar. Katubereza imbarutso. Eat this. Kumbe bazaniye. Bya biraso bya cyagize byazanuza. Abajinga babanagiye amaraso yazanzuki ku buryo inzuki zikurikiye amaraso yazo bakamenyana abajinga bari. Hey Jaguar. Agira ibingibi ni ibimbarutso z'ibisasu mwashira imbarutso. Mutabarutse. Baraki aziko ari imbarutso koko. Twareje mwabashimwe. Kumbe inzuki zerekeye hakuno. Yo. Inzuki zaje hejuru yabo. Inzuki nini. Ibazurukira ry'umuntu. Abajinga barademukiye. El Diablo. Rwasa El Diablo. Ni baratu. Ni gatatu tu. Ajya muri toilette. Wangu nawe kwebye tu. Kombe hejuru ye. Kiza n'umumetso. Umumetso. Ishinga umumetso ndani. Nababwe iri nibara yini gatatu. Iyi nibara gatatu. Mr. Jim. Nyiramatwi ye. Se w'inkwavu. Ndakurasa urandasa. Ishinga muhumetso. Baya. Al. Bagabo. Byaje. Bagabo byaje. Biranacira umuriro. Dragon wasps. Biracira umuriro. Kiragutwika kikaguterura kikakujyana inyamihiye n'iryo. Never said I wouldn't still blow the place up. We mukore bishoboka tugumana atagira ucika abandi tugufatanye. Aracyaturika. Bakobwa zakaje. Bakobwa zakaje hari bikiza. Arabasigaye inyuma. Hari cyaje. Kibada gukobwa. Aya. Yewe uragiye. Uwo kapfa sabana nsigaye kahambirwa. Bamucisha. Ya. Ngabo. Araka Bashamba bagwemba gushaka mugenzi wabo aramubona cyangwa katurore
hari ukujya mu mashyamba inyeshyamba muri kumwe bazihaye amazirantoki ndavuga ibi bituma biriya binyamaswa bahiga n'inzika mu zindi izo ni pampers cyangwa ni baberise hano ntago mpanzi nta nuko minzira tujye mu misozi tujye gushaka data na wa mukobwa wabuze umva would have never come here if it weren't for me. ntago nigeze nza hano kuva na mbere. So is your entire team. Mumfashe n'ikipe yawe yose warimo radutita ngo tugufashe. That's what we're here for. We're trained for this type of crap. What? Impamvu turana kurwanya umwanda wose nanga hano turi hano kugufasha. Dufatanya hamwe twese turwanya umwanda. Niba tubasige muri mu bantu bose baje ni nk'abantu nk'icenda abakobwa 11 my team. Ikipe yanjye yose yashize nanjye mfite agahinda kambabaje kanje nta mikino kandi. After us? Hell yeah. You're not a live and let live kind of guy. Dufatanye dushaka aderesa tugomba kwerekera dushaka hano ari imisozi twerekere imisozi tujye gutabara bene yacu bikabira iboro byose bita misozi batangira urugendo sasa twerekere mashyamba bagiye gushaka wa mukobwa mugenzi w'uyu nguyu n'abandi basirikare batapfuye. We mwere tumuze twerekere ku kiraro kuko ari byavanyeyo afite ibyaka cyangwa se byavanye nayivanye mu ruyuki ndani biracana bikaka nibyo biruki bikoresha kubyara umuriro arakaruma asukwa hasi n'umuriro no gutwika ikiraro atajundi wambuka kumbe Davidenko the beat kumurisho the beat machine ukwakaje faya ruraka turaguti ndawo kapfawe bacana umuriro aho kapfa mwimana yambwiye ngo nako muzagaruka urakoze cyane ngaho hetaye muhira aca katurore ngabo bashyamba nababwiye kubasanga filime nshashya gusa filime ya mbere irangira iya kabiri Sankara ajya mupaka bwije Sankara avamo Junior avamo Yanga dukomeze imbere ndakuma nangiye kugira ubwoba ugira ubwoba sanagurarwa nango naru ariko mfite ubwoba utinya iki ntinye ubwoba garimo karateta ku basirikare bagabo zararibi ubwo no mushakashatsi aravuga ati nimwisiga ibirabyo mbahaye nago ibirabyo nyamatwe bimenyano muri Gina, I don't think that this is time for that kind of. Do you remember what kept the wasps away from the village? Crush it. Rub it into your... Nago ziriya nzuki ziri menyano muri mwisige kandi mwisize neza cyane. Get absorbed. Uri seriye cyane. Go and those things could come at any time. Biriya bintu ushaka kuzikira cyo cyose. Those things may come at any time. So mubyisige. Stays off the report too. Sawa turabikora na haribi. Got it. Iki cyara ifasha kibaca amazina cyabyisiga umusirikare arabifata twerekere bagiye mu misozi ndani. At least if we die, we'll die happy. Bagiye gushaka buriya mukobwa ashimutiye baramubona cyangwa umusozi ndani. Mu gasozi ndatwa. Dora batuinaha. Dora mazu. Araka Davidenko abagenga mwana. Abagenga besha basore banje. Ko yakaje umujinya. Hello. Sankara baba. Yada your man. Baraka. Today. Uyu munsi. Hunting. Tugiye kujya guhiga. Turahiga bene wacu ndavuga abantu bagiye guhiga. Bisha basore ba Davidenko agiye kujya kubashaka mu mashyamba. Arabona cyangwa katurore. Ari marahiga bene wabo kumbuka higa bene wabo ari marahigwa nibibahiga. Katurore. Mashyamba indani. Just under 6 clicks. We're halfway between Boogeyman and the Hive. Alright, time to get you strapped up, Gina. Gabo. Means you Gina, hari kintu atubwiye kirenze kubya tubwiye. Got some more. No ukurikiza amabwiriza. Myers, check the rear. Miles, reba inyuma aho twavuye ukomeze ducungire umutekano.
kujya kwacungira umutekano bana basigara hakuno urajya gucunga umutekano fande uziko kuva ku munsi wa mbere najyaga nkubona mbona gute najyaga nkubona bagahembunda ntago nayifata You want to live? ushaka kubaho Yeah. fata imbunda rero barayifata This is very easy. biroroshye kurasa Safety. There's already a bullet in the chamber ready to fire. icyambere kugira ngo ufite umutekano isasu bari mu cyumba aho rirasirwa Nothing happens. nta kindi kikubaho Off. If you iyo hagize umuntu uza cyangwa se ikintu kikwataka ukohereza imbere ugahita pu ukanda imbarutse wayibonye safety on, doesn't fire. uba ufite umutekano wawe cyane rwose nta kintu cyakurasa ahubwo turasa urabyumva ndabyumva agakobwa ashaka kunza fande shawo karimo karabona uno mwafande ashaka garobye fande nyambika barahakuna barabara ba fande shawo amaze iminsi bari mu gisirikare batagera gucenga amavi ngo arambuke fande nukuri ngewe ni hatani fande ari hakuno uri hatari nditayara ngo sino kuba hatari fungira neza nkwereke ari hakuno mad. You know that, right? Yeah. Akambika imyenda neza. Akambika mugenzi cyo cya polisi cyo imbunda bagiye kujya kureba so umukobwa baramubona cyangwa katurore. So what did it for you? Nabikonze ko bwawe. I'm with Jaguar and the Garanagu. Narashe umugenga warugiye kurasa kugira ngo utabane. My last either. Agakobwa karaje shakiro bari umusirikare nawo umutima. Roho na amashara nta mpuagira nta mbabazi. You know, a lot of men Wa mbere twite abarasohotse yambaye bote. lost on my watch. Naga mbabeshya. Responsibility to get them back or stay here with them. Cyambere nuko tubona so mugataha cyangwa mukagumana hano. I don't really know if I'm supposed to leave this jungle. Ndabese ko ngomba kuva muri cyaba cyangwa ndivemo. Beratagona kiri bube. You can't really go from days like today to shopping at your local set. Nukaga mutone kiye twerekere turebe ko twatabara benshi. Nedutabara so araduha formule buye twaraganye ibi bintu. Iso umukobwa nawe wenyine ababwira buryo watabara cyangwa se buryo abirwanya. Barabirwanya muhe buryo katurore. Well, I realized I wasn't gonna have to. Ngabo. Samona koza cyane. Urakoza kunyambika imbunda ndaza nifashe ndirwanaho. Gwiriye urwakunze umusirikare idaho na amashari mararwanya dudu idanga bitaye ku bintu by'inkundo nanga ari muri love story. Even any of that hoodoo voodoo bullshit, and I never will. Abantu bose akora umwana nifuza cyane ategeza kuba nakora mbavana mu nzira. Because no cocaine in the world is that strong. Sawa tugerayo dufatanye. Ewe wa mukobwa gabanya kuzamura imbunda amuskawe. Ushaka kwizamura amaganga ko umuntu ndavuga mu bwonko wakapfa. We got a problem. Got company. All right. Twerekere. Come on. Yo, katurore. Birahererahe. Berekeye mu musozi. Aho se umukobwa yabara aho bakeka. Beboretse mbadirishe. Yo. Soldier boys. Basirikare. I think I hear something up ahead. Ce n'est pas civilian. Wasps. There's voted. Bana tugendi. Wasps ni inzuki. Dragon nyine. Darago. No. Oh yeah. It was a Maya coral snake. Mukobwa bwa mutashye umuntu atangiye kubwira ngo berekere. Barekirane. Nzoka. Basirikare. Ntago bibonye. Reba neza. Holler monkey. Turavana gute? No. Ari cyaje. It was a Maya coral snake. Bashiraho. Deadly snake in Central America. Yeah. Arecho mutabonye. Zoka hasi. Gapanga. Asyagara we. Zoka kumukobwa. Ajugunya hasi. Yeah. Yo. Urukobwa shari rwakunze fande. Urimo reba ukuntu fande shawo. Mashyamba. Hari biri mashyamba.
bakomeza imbere yewe hakurya urimo uramukora bitari ngombwa rero kuntu umukoraho reba hakurya rero kuntu umukoraho bitari ngombwa yewe reba hakurya mbonye iki ntacyo tugende twenengene sharwipfushije ubusa kubakaje Transgentech. This is where my father was 3 days ago. I don't know that yakoraga iminsi ishize. Transgentech. You may not like what you find in there. Kubakaje. Bane bajya mindani. Oh. Ndani umukobwa banza mindani. Hano no yabonye mugeze amarinete ya se. Uko yakaje. Uko mutagira vatu gama kugenda. Hano umuntu waje mu hano mbere arashimutwa yabonye amarinete ya se uyu mukobwa. Umukobwa uko yakaje mindani. Kugira gutya. Harimo zirimo zirareba yabonye amarinete ya se. That is glass. Na marinete ya se. Come on, what's taking you so long? Gore ka uri kukimaratanya twerekere. Nta kintu yavanamo ndani muri Transgentech. Vayo. Nta kintu yabonye mindani. Bagomba kwerekera mu mvumo aho abandi bose bajyanwe cyangwa se abashimutwa bajyanwa. You're right about me not liking what I found. Ngabo. I'm more concerned with what's going to find us. Ebijinga bashaka kubana nturi. Twerekera kirikare. More click south by southwest. Fani nago tugomba gutindano. Icyerekezo ni hakurya. Smell it anymore. Twerekera kirikare. It's the last of it. Mana kina hakuno. Mwongere mwisiga ibyo bintangazi kujya mutabonwa. No kwisiga ibyatsi. Hatagira ikivubi cyangwa se ikibakurura. Doing pretty good considering. Yeah. Ngabo. I'm feeling a little bit of an energy. Yakomeza kwisiga ku isura no musatsi. Filime yitwa The Dragon Wasps aracyari sanga basobanurira. The one film production. The one film production. Yeah. We're here, let's double time. Yeah, dukomeza kurya misozi barerekera. Agakugashaka robe ku musirikare shawo. Ashyamba hari birimo. Birenze kimwe. Kumbe yakona Jempoli nako Davidenko yakaje. Davidenko mukuru wa Karidi. Abajinga mani. Abajinga arareha. They were here. Bari hano. Not long ago. Nakanya gato gashize. Ukomeza. Kumbe uko bakomeza. Hari biri muri ayo mashyamba. Hari biri kwigashira mwa muntu. Hari ibyaje. Hari aho biruhukira mu buvumo runaka. Harabegereye ubuvumo. Murazi byarakomeye nge nacyo mfite nkibashinja. Ndani hari abarimo. The other half still do? No. Most of the drones are male. Yeah, Gabo. Female. Except for The what? the queen. Ikintu tugomba guca mbere ni umwami w'inzuki nako umwamikazi the queen. Abantu bazi bijyanye n'imitiba ndavuga ubuki barabizi. Inzuki zigira umwami n'umwamikazi bagomba kwica umwamikazi wazo. Baramwica bate? Aro gusanga umwamikazi akubye utugoryi inshuro 100 ari munini cyane. Angana na Predator cyangwa Sankara muri taye. Mwirira ndababwiza ukuri. Yo. Dani. Aho bitaha. Dani. Kwenye Swahili wanasema dawa ya moto ni moto. Biraba umwoto bicira umwoto baje kubi umwoto. Hiyo ni Swahili mimi nasema. Ndio Kiswahili mvuze.
Yeah. Myers. Yewe. Rwose. Left. But 100 meters. Ibumoso. Metero runaka. Twerekere. Mbere yabo. Hari ibyatsi umukobwa baye ngo bisige. Ntago bakumva ko ari gihari. Nako ntago cyo kinagazi yakumva ko bahari. Dukomeze. Umukobwa bahaye ibyatsi ngo bisige ibyo bisize. Nta kintu cyakumva ko bahari. Bakomezamo indani mu buvumo. Urutare. Bakomezamo indani mu buvumo. He's still alive? Yewe aracyari muzima. Hari uwo baguyeho wa mbere. know if you'll ever wake up again. Yewe ntashaka kudakanguka bwa kabiri. Sore! Yewe! Araryama. Kumbe! Umutwe! Paya! Hari byavuyemo. Hari biva mu mutwe wabo iyo cyakuriye. Umutwe avukamo cyene wabo. They're using human